ngani indvodza nawuphethwe litinyo uyakhona uya kudokotela yonaka litinyo nawuphethwe inhloko nawuphethwe isisu uyakhona so hlwa yini ke ukuthi nakuphatheke ingqondo yakho uhambe uyofuna lisito la lungatfolakala khona. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona mlaleli sengivela wasimilane lo kubingelelako akwemukela nalomuhla kulolu hlelo longena njalo ngemva kwenzabathi insimbi yesikhombisa njalo ekushoneni kwelanga langelisonto sihamba nayo umfundisi babe dokotela JV Mazibuko kulolu hlelo lapho khona sibuka ukuthi impilo emakhaya tihloko netahlukahlukene ingabe ihamba kanjani siqhamuka ngalapha ehlangothini lwenkolo kepha na ke siye sifune nekuva ukuthi nangala isindvini tintfo thihamba kanjani ngoba phela nalolandzela sintfu ulukholwa ungumsebenzi waNkulunkulu asisho ukuthi besingekho evikile liphelile umhlaba utawadi ukuthi bekulanga lemakhosi evikini liphelile ngicela ukuthi nginike nomfundisi ngimemukele asho ukuthi lamhla sicela ngakuphi inzima yethu ngoba ngiyabona ukuthi hayi usiphathele sivakashi welase angikubingelele ubingelele umlaleli womsakazo nabombembe siyakumukela nawe kulehlelo kulesigaba semukele nawe mlalele ekhaya siyajabula ukuthi umdali uphindze wasipha impilo nanamhla simelane angadi ke ngeke ngive bathi kunelidula kaMakakula nelaka banibani kusho silele silithola konje la kaMakakula ngoba alithi ngelulaka ngiyawuthi nje Maswati vele ayathanza kwetha solo bayabuta ukuthi ngabe lo gamani uthini ke ngoba dzadzewabo basunganzekile sofunani ke lo sengibani ke lo na nengwenyama ithina ikhuluma stadium yathi awu sibonga ukuthi gamane nimehlulile simelane siyathokoza lokho ukuthi liphimbo lesive lomsakato uqhubeke usinike inkundla yekuthi sakhe sive sihlangene ke njengoba sowushito kuvini leliphelile bekulanga lebantu labadzala kanti kulamalanga lamaviki lamabili lendvulela lelo viki besina tsatse wethu lapha lo ceceshwe ngetengqondo lathwala nesivakashi ke nanamhla solwazi kakhweshi lapha engqondweni kodwa sesibuka ngalolunye luhlangothi okay sinemuntu kube bengidawukhuluma silumbe ngidathi uyadablish umfundisi lapha eMankayane lapha chuba khona umsebenzi waNkulunkulu aphinze abe ngiloqeqeshiwe yena ke ukhuthata kakhulu lokuthi sikuvikele kuhlukubeteka kwengqondo kunendoleka kwayibekisa nje yangihlaba umqhwele sasikhuluma sobabili simenywe lapha eParliament naye ukhuluma nami ngiyokhuluma wabekisa ngokuthi nje nangingabe ngifuna ukufumba ngenqindi
kulula kuphakamisa tandla uvike kepha nang jijimeta ingqondo utawenda njani lokhu sikuthinza mnguni nawe mlaleli ekhaya ngoba kunetinto lokhanda sisiyatiyekelela empilweni tisilimate bese sesikhanza sesiyahlupheka emakhaya ngoba letinto singakati bhasopi ngesikhathi sesikhanda siyamangala manje kubungaze usole nje basowubekisile nje wathi bantu bamihiba lo mnyangazathi uloyiwe sekunjani njani kanti uyiyekele letinto tagcina setimlimete sesiyethuka thina so ngathi nathi emasondweni ngathi timonjele ematima sibeke tandla uzuphothuka imbandla Siyabonga welase ngicabanga ukuthi umlaleli utawuzama ukukhumbula ukuthi lathwala nasikhuluma naye vele wathinza lokuthi into letinengi tiba la ingqondo nayiphatha msekile kunyentike lokuphathamisa ingqondo uthi ke umfundisi lamhla hayi sesibuye lokuthi ungabe vele ke yona ke uze engahlukumete yini le ihlukumete ingqondo awukasho ukuthi kubonga kuthiwe nakupheka kamnanzi lekhaya ngumfundisi Khumalo lentungu umzilikazi obufu kamashobana Ntungwelehle Mbembe siyakwemukela mzilikazi so ukhulumile umfundisi ukuthi uqhamuka ngakuluphi uhlangothi yes sir asigalele siyamnika nemlaleli ithuba ngicela nje mina ukuthi ukhulume ngidawubinza nje ngilalele okay ngoba kuba khona izinto letento usi hayi man asawuqaqise kahle asawukhuluma nje ukhuluma ya ngeke ngikuhluphe ngalaba bafazi hey lo muntu uyabutana engikubude mzilikazi Nto siyabonga vele siyabonga naku Dr Mazibuko siphinze sivusele nemlalele ekhaya siyajabula kakhulu ukuthi sibe sehlelweni namhla lasakha khona likhaya lasakha khona imindeni njengoba sekayivedile ke dokotela inzaba yengqondo noma ye-mental health uma kwendeka ngihle ngibhica silungu nesiswati kutaba kusiliphutha lami kutabe kuliphutha lakhe dokotela ngaphenduka kushumayela yena nga1989 so ke konke le ngikukhulumako ngengakuthatha kuye kodwa umfundisi ke Swati uyasadi ngiyasadi Swati sekuthi nje lamagama ya nangabe lelikhuni sikawulekelelana nemfundisi sengithembe lokho nami ukuthi utangilekele lo muntu omtsana hayi ingene enzabene msikazi mlaleli ekhaya na ukhuluma inzaba ukuthi health uka health ngathi ngikule uthi ubambe into letimbili mhlambe singakwemuka isigaba sana ubudokotela nje sathi sikhuluma na Dr Khumalo ndawufika lapho masinyane nje ngisonzela khona masinyane siyabonga Nto angisikhashane kakhulu yes njengoba sekavedile Dr Mazibuko inzaba yempilo yengqondo imcoka kakhulu ngithanda ukuthi ngithi impilo yemuntu ifanana nelidele futhi laba itolo kumbe etebalati lidele futhi batawate three-legged pot lidele futhi uma kwendeka ke mlaleli ekhaya kuphuka lunye linyawo liye bese seliluza ibalance seliyacheka selichitha lokulakhathi impilo yemuntu ke ikanjalo kunalempilo yasemtimbeni kube nalempilo yasengqondweni kube nempilo yasemoyeni ngalesilungu sithi pheceledi kune bodily health ne mental health ne spiritual health and lemilende lona yomthathu ke imcoka ekuphileni kwemuntu kude lo kumcoka kunalokunye so ke kuyafuna lokuthi kunakekeleke konke ngobe kuyathelelana kuphinze kukhulumisane so ke namhla sifuna kunaka kakhulu lolhlangothi lwalempilo yasengqondweni ngalesizathu sekuthi mlalele ekhaya esikhatsini lesinengi kumelula
kunaka lokubonako kuna lokungakuboni. Esikhatsini lesinenge ingqondo ngalokuthi asiyiboni sicina sesingasayinaka ukhanze sisinaka lo mtimba ngobe siyawubona. Khanze kuthi umtimba ushefwe kahle, umtimba ugcotshiswe kahle, umtimba ukanywe kahle, ufakwe onke emakha. Kepha ukhanze ukuthi ingqondo ifanana nelibhakede nje leli clean abe emanti angcolile la ngekhathi. Khanze ukuthi lo mtimba uhlobile kepha la ngekhathi emanti angcolile kanti iqiniso lithi kakhulu phela sidzinga lamanti noma ke singeke sihlale singawunaki umtimba. Uze ubone ke mlaleli nasekwendeka kusha umoya sekucitheka lelibhakede ngila ubona khona ukuthi hey emanti angcolile libhakede kepha lona lihlobile. Laba ke labende licwaningo badadisha tengqondo baye bathi 99% walesingiko ngile ngqondo yethu, and then ke lo 1% sengileli bhakede lelilayisha lokula ngekhathi. Lokusho ukuthi vele uma singanaka le ngqondo ungakhanza ukuthi kuncane lesingadzinga sigcine kukwenda la ngaphandle. Ngiko ke labadadisha ingqondo kunetifo laba bese batibita pheceleti bathi ngema-psychosomatic diseases. Mbembe ema-psychosomatic diseases lo psych usho ingqondo, lo soma usho umtimba. Lokusho le nkinga iqale engqondweni yase seyiphumela la ngasemtimbeni. Lokusho ukuthi kube besinake ingqondo le minye yale minjunju le umtimba ugcina uyitfola bewungeke uyithole. So ke sithi kubalaleli belihlelo nakiso sonke sive semaswati kumcoka ukuthi sinake ingqondo yethu. Ngiye ngento esibonakaliso ke mlaleli ngithi nanje vele ilambi kwami umile ngetinyawo. Vele uma angajutshwa letinyawo angaqhubeka emsebentini, ahambe kumbe nge-wheelchair, ahambe kumbe ngema-crutches, ahambe kumbe ngaleyo milende yekutsengwa leseyikhona lesimanje manje sesisinika yona. Noma futhi angajubeka letandla vele angaqhubeka emsebentini. But ke umbuto wami bese sothi vele nangabe aluze imilende waluza imikhono angakhona kudemsebentini, nakungendeka aluze ingqondo angakhona yini vele ukuqhubeka emsebentini. Nangabe ke impendulo mlaleli ithi vele ngeke akhona ukuqhubeka emsebentini. Lokho kufuna kusitshele ukuthi impilo yengqondo imcoka kanganani ekhaya. Kungaba kubabe, kungaba kumake, kungaba kubantwana, kungaba ngibo bonke labathintekako sisakhuluma ngemndeni noma sisakhuluma ngelikhaya. Kumcoka kakhulu ukuthi ingqondo inakekeleke. Kumcoka ukuthi ingqondo imikiswe kulesigaba lekufanele ukuthi ibekiso. Mane ke tingcinamba lesi bese sidibana nato dokotela nawe emlaleli kuba ngiko lokuthi sekwaba nanaku ngesilungu lokuthiwa stigma. Lesenda ukuthi kube lukhuni ukuthi umuntu ahambe ayofuna lusido nangabe adzinga kusitakala engqondweni. Ngalokuthi sekwaba nemagama lathi uyahlanya. Kani kufuna lusido engqondweni akusho ukuthi uyahlanya. But kufuna lusido engqondweni kusho ukuthi ubalekela ukuthi ungagcini uhlanya, ugcine ulahlekelwe ngule ngqondo. Ngobe ingqondo sithi iyakhwehlela njengobe nemtimba ukhwehlela uyamuva nje dokotela bekakhwehlela nyalo. Nengqondo ke nayo iyakhwehlela
njengobe umtimba ukhwehlela. Umtimba na ukhwehlela kumelula ukuthi uhambe uyofuna bo garlic noma bo ginger noma uye pharmacy bakubhalele imithi noma ekubodokotela bafike bakubhalele lokho longakudla kuze kunakekeleke umtimba na ukhwehlela. Kepha ke umbuto wami uthi uma ingqondo ikhwehlela imikiswa kuphi? Ngoba phela nangabe umtimba uyakhwehlela shotsi nengqondo iyakhwehlela nemoya wemuntu nawo uyakhwehlela. Angibekise nje mlaleli tinfo letifanana nekukhathateka. Kukhathateka lengqondo isuke ithi kukhona la kubhlungu khona. Isuke ithi kukhona la kunelinyeva khona. Ngalesilungu sithi i-anxiety it's a normal reaction to pain and discomfort. So ngalesikhathi ukukhathateka nje kusuke kukhona la kubhlungu khona noma kukhona la kune discomfort khona. So le ngqondo isuke ithi ke hamba uyofuna lusido. Ngobe uma ungayi kuyofuna lusido lobhlungu lobo nale discomfort leyo ngendeka bese seya graduate seyiba ngilokunye longakhanza ukuthi sekungabita lokunengi kuthi ugcine usitakale. Kube kungachubeka kugcine sekufike kulesigaba lesidibita ngekuthi yi-depression la ucinzeteleke kakhulu ugcine sowuphelelwa lithemba. And once waphelelwa lithemba sekumelula nekucabanga kudibulala. Waphelelwa lithemba sekumelula nekucabanga kubulala loyo lenicabene naye. Waphelelwa lithemba sekumelula nekutikhanza songena kulesigaba lathwala bekakhuluma ngaso evikini lephelile lese GBV lesihlasele kakhulu even. So ke siyakhuthata emakhaya emindenini kulabathethene nakibo labangakathathani ukuthi asinake ingqondo. Ngiyati ke ukuthi ngikhuluma kuleli hlelo ngikhuluma nanemadvodza ngikhuluma nanabomake and nasikhuluma nemadvodza lenye yetinkinga lesiye sidibane nayo nasikhulumisa emadvodza ukuthi ahamba ayofuna lusido nangabe ingqondo idzinga lusido. Kuba ngilokuthi emadvodza analokuthi ngeke ngitshelwe ngilenye indvodza ukuthi ngidinake njani engqondweni. But umbuto wami bese sowuthi ngani indvodza nawuphethwe litinyo uyakhona uyakudokotela yonaka litinyo. Nawuphethwe inhloko nawuphethwe isisu uyakhona. So hlwa yini ke ukuthi nakuphatheke ingqondo yakho uhambe uyofuna lusido la lungatfolakala khona. So ke ngicela kuyibamba lapho kwanyalo dokotela kumbe sitfonse umoya sikhona ukuchubeka nakunesidingo sethi siqhubeke. Siyabonga mzilikazi. Mhlawumbe umbuto nje ungathi ngoma emaswati athi luhlanya ludibone ukuthi liyahlanya. Yeah. Ngidibona ngani ukuthi ngasi ingqondo yami seyangilahlekela noma ukhona yini longinakako ukuthi ngathi lapha athi sathi mzala baye bathi inzambo ngathi ayisafiki kuphala fili. Kuhamba kanjani lapho Ntonga? Uqinisile loluhlanya vele bathi alukhoni kudibona. Ngiko ke siphila emangweni la kunebantu khona. La bantu bangakhona kusho ukuthi ungathi sowudzinga lusido kulolu hlangothi lolu. Kulesinye isikhathi nje ukhanze ukuthi awukhoni handlisha emotions akho ngoba engqondweni siye sithi kunetinto letinzathu letendekako vele. Kwecala siye sithi engqondweni ngila ucabanga khona, ngila kunemizwa khona, ngila wenda nakulesi smart decisions khona. Ngalesilungu siye sithi it's where you think, where you feel and where you choose. So uma ufika esikhatsini la ubona khona ukuthi imicabango yakho iba ngilelimatako kunale
kuphilisako kufuna ukutshele lokho lokuthi kungendeka kube udzinga lisito udzinga lo ngakhulumisana naye uma ngabe esikhatsini lesinengi uhlala usebhlungwini uhlala usetinsizini uhlala ungakajabuli lokho kungasho ukuthi udzinga ukuthi uyothola lisito kube khona lokukhulumisako njengoba sikhuluma sibuka impilo yelikhaya labantu labathathene lenzaba yokuhlukumetana lo munye agcine acabange ukuthi no kushaya mjikeni kungangisida manje ngeke asabuya kade oqhazisisa silene lo munye bathi wabatshela labatshelako nebakubo ukuthi hey ngihlushwa umfati manje uma ngabe mhlambe ngenalo make naye kukhona bekakhala ngakho ngalomuntu lona so utshele laba kubo ukuthi hayi mina nje ungathi ngisaphili kahle ngilomake asuke vele hamba shaya emjikeni so uyawusala lo mntwana abantu uyawulanyelelwa ngibani ke yena ukuthi hayibo mina ngidawuvuka ngibani kulesimo lesi yena ngeke yena limali engqondweni utawusitakala kanjani ntombi ngikubona kwakho ngeke ahlale angalimali engqondweni veli nasekwenteke indvo lefanana naleyo ngiko sithi kumlaleli ehlelweni kungcono kuvikela kunekulapha ngiko siye sithi asiyibambe le ekuqaleni ingakagijimi yaze yafika le esigabeni la lomunye acabanga ukuthi sekangadlala mjikeni khona ngobe angakadlali nalomjikeni lo muntu kuba khona timpawu letitshengisako ukhanze ukuthi kulesinye isikhathi asitinaki ngesizathu sokuthi asikafundziseki kubona umuntu nangabe impilo yakhe seyisonzela ewenla angagcina sekadiphushela khona kuleliwa so ke kulona lotikhanza sekadibene nalesigameko la kuba khona lo tilimatako ngenxa yakhe naye uyalidzinga lisito ngobe uma angalitholi lisito singatikhanza naye sekungilomunye losekalimele mhlawumbe kwegcina umlaleli angakangene 24061010 sehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo yini lenye lebanga kuphathamiseka kwengqondo siyati singemaswati ukuthi akhona emabulawo akhona emaloyo lo umnye mhlawumbe kuza nje sekahlanya hawu kwentekeni awu bamlimete lo munye ke mhlawumbe kube simo kumbe la ngakhonanga usemukela ufika njani ekwelulekweni ubantu wena lo tawuthi hayi man yathi ungathi udzinga kuyokweluleka udzinga i-counseling ngesingisi lana ngabe mhlawumbe umuntu uloyiwe nithini nine bengqondo ngicela kungangeni kuleyo utawukhuluma umfundisi kumbe dokotela Mazibu kokhona lata kujikjela kuleyo kepha ke akwendeki umuntu avuke nje sekulahleke ingqondo kusuke kuqale somewhere kwanganakekeleki aze nje afike la sithi khona ngesilungu so lose touch with the reality bayibakubite ngokuthi psychosis ukhanze ukuthi lo muntu sokuqala kuva tintfo labanye labangativa lo muntu sokuqala kubona tintfo labanye labangadiboni but ufika kulesigaba leso kukhona la aqale khona nalomzwangedwa salo azama kuthola likhambi azama kumemeta kepha kubebede lokhona kuva lokumemeta kwakho ngiko ke lomnye umkhankaso lesikiwo ngilona wekuletha iawareness ngayona lenzaba ye mental health lokuthi emimangweni ayibe khona indlela emabandleni ayibe khona indlela yekuthi sibone ukuthi lidemon leli noma lo muntu uphathekile engqondweni udzinga ukuthi ahambe ayositakala kanjalo nasemakhaya mfundisi la umlaleli uyangena yini lo ngakuphawula wena angakangena umlaleli kungaba kubonga simelane kukhumalo umfundisi
njengoba ngithi ukubambe konke ngaloku leseka sicathatele kona ubuthi umbuto ke maloyo indlu lemnyama nje simelane yathi ukuthi athi manje into tenteke khona lofake esandla ukuthi ke kuliqiniso noma kunjani batela ngetipoliyane basitshela ngalokwa nalokwa ngeke siphike ukuthi science yebandla bamnyama ikhona nalaba mhlophe banayo science angithi sikhuluma ngaleli sikwatiko ngaleli sibatiko iscience yalaba mhlophe lengubonile mnguni ivama kuba sebaleni ayifanani nale lethu ihamba phasi ngihamba ngisengilandi ngiyoshumayela khona lo mnyaka sengingena ebookshop ngikhanza incwadi ithi 5 ways to becoming a witch so uyakubona ke manje kusile kwaba kusebaleni ungahamba nje ake siyofuzela kuqhakaza kepha nje into leti khona lokunye sikukhandise sikuyamisa kusayensi yalabamnyama kanti ngile ndlela lesithi phethe ngayo sanganakekeli lengqondo nasekwenteka ngoba usikhumbule mnguni nawe mlalele ekhaya ukuthi kufana nje nekugula lokunengi itolo bobabe nabogogo nabomkhulu lebagulile baze bahambe emhlabeni sine besikhomba ngala na itechnology seyinwabulula lokhu kusuka la lokhu kusuka la angibekise nje emnguni ungakaniketa umlaleli shukela nathathe sigabathide empilweni emtimbeni umuntu angakahamba akaye nje siganga sibone loyiwe kanti ulethu lushukela bona lababo BP nana isifo lesi sihlasele kulamalanga si celebrate ukuthi sishaye bo 95 baba bangaka na ungakamanage lesimo kahle bokhanza umuntu ungathi kulusekile la hloko sisehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo mlaleli nawusemoyeni sicela kwemukela sawubona siyakumela mlaleli sawubona lishonile baba njani laba bemazibuko nalo jalo khuluma kahle kamnandi ngazathi imana ngomkhotho ngimabantu ngikhumalo khumalo ukuthi kusiyami siyabonga luhlelo laba bemazibuko luhlelo lolufuna kumane siyadentela luyalandeleka lube nebahloli balo ukuthi njengoba kukhulunywa ngalo nje kwenteka kona yini lokukhulunywa kuloluhlelo ngoba kube kumane kuba naloko ukuthi kubukwe lokho ukuthi lokhu kubona kukhulunywa ukuthi abantu bangahlulekeki kungiko yini kuyenteka elilami emango njengalwashilo nje lomuntu ngaloko ukuthi ungazuthi ungaba yimimanga ngoba loluhlelo lwamazibuko nje ukuthi Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo kusho ukuthi ngilapho kuqala khona ngoba Yelikhaya ngumthombo wemuntu nebonkosi ngilapho usuka umuntu khona kube sekuba yimimango ke nawo wonke tonke inhlelo letikhona letitemthetho letibuswa live nalabathunywa ingonyama ukuthi babuke inhlala kahle abantu kungazi ukuthi ungahlolwa konke leto tindawo leto siyakwenta lokuhlelo lwelikhaya Nekwakhiwa Kwalo ngiyabonga babemazibuko ngibonga kakhulu lenjala kakhulu likhuluma kona noma umkondo kulokukhanda usuhlukubethwa nangisebenzisa into letisetshenziswa sidakana bese kugcina umkondo usuyalima kodwa ke lokhu lakushoko nje ukuthi umkondo ulinyatwa kuhlukubethwa kumbe kakhulu ngekukhuluma kwedlula kushaya ngiyabonga babemazibuko siyabonga kubabe Mandini ndawo basasabayo babili mfundisi
bese ke sesiyaphawula lokho lesingaphawula unemlalelo selayinini sekumela ngone ehlelweni sawubona. Umntungwa lo emguni no nolasi hayi siyalibonga lehlele kusifundisa engachubeka into enjalo kanibusise siyabonga ngithi umsakubonga nje mina kakhulu kanibusise shem amen Ngibabe bale sikhuluma naye. Amen. Amen. Dlamini kunene Nkosi. 32406110 ngicela ukuthola umlaleli lo selayinini sehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sibuke indzaba ke yengqondo sawubona ngona. Hey nabombembe ninjani emkhulu? Siyaphila baba Nkalango njani wena? Hayi ngiyaphila kakhulu Jayisala ngivusele kuwe ngivusele nakudokotela bese ngendlela lapho ngivusela nakuwe umuntu ongaleni naye e-studio. Cha siyabonga lokusifundisa ngalendlela cishe kuyasakha ngoba ingqondo nangiyibuka mina nelabadzala shothi i-CPU ngilapho khona tonke letinto ukhanze utihlala khona kungakho kusikebeteka yona uyawukhanze vele sekonakala lokuningi bengicela kubuda ke kulesigaba sekuthi cishe lapho uceceshekile ulicwengwe babeleni naye kwekuthi ngabe kulendlela lesesahlala sibhizi ngayo ngabe lesikhathi lesisiphumula vele ingqondo iyakhona imvelo ukuphumula kahle ngoba lendlela lesesihlala simatasatasa ngayo kutama kuphusha impilo kwekuthi nxe ukhanze ukuthi lesikhathi lesisilalako nawo kuya-affecta mhlawumbe sive ngathi ingqondo seyilikhuni kunjani njanyana then-ke ngicela kuphetha ngekubuta kwekuthi thina sikhule sifunda nathi incwadi thina lesifunde itolo lekukhanza kwekuthi le nto tekudlaba ma-apple is good for ema-brain workers kwekuthi ngabe vele kukhona into thite lokhanza kwekuthi uma uthe uyadidla tiyaye tiyibhuste le ngqondo tiyende nje ihlale ikahle ingaze ifike kulesigaba lapho khona ngingathi vela kwekuthi hayikhona ngibaba sengiyadincinta yini ngathi junction sowukhweshile bafundisi. Siyabonga ku baba Nkalanga ngicela kusasa bemunye ngoma baba Dlamini bekabonga mhlambe lo mnyuti abanayo umbuto bese ke sesiyakhona ukuthi ke sibaphendvule ehlelweni impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo sawubona. Yebo. Ninjani? Siyaphila mfowethu. Siyaphila nasi ngibala sikhuluma naye umano ongasiphamisela levi sitokhona kuva. Okay. Okay ngicela sizameke kulekelela nangibaba Nkalanga mfundisi. Baba Nkalanga ngiyayiva umbuto wakho wekucala lokuthi sahlala sifuna kuphusha impilo kepha ke kufuneni kwethu kuphusha impilo asingabe si neglecta indzaba yekuphumula kuphumula kumcoka kakhulu nasikhulumisa letinye tindlela tekubalekela kuba stressed kuphumula siye sikuhambise empilo ngobe ngula ingqondo ikhona ku rebooter noma iprocess lokwendekile elisukwini so siyakhuthata ke lokuthi noma ngasibhizi kanganani asisakhe isikhathi sekuthi siphumule noma silale kahle. Umbuto wesibili waNkalanga ukhulumisa indzaba tekudla uthi ngabe ngakukhona sizokhuluma ngendzaba tekudla. Yes. Yeah. Kukhona vele kudla le kungayisita ingqondo lokufaka ema minerals lokufaka ema vitamins site lotsina se watsethe asite ema structures site engqondweni ukuthi akhone kwenda umsebenzi wawo ngendlela lefanele itolo nje nasikhula besihlabela ingoma vele let's tsenga sinkwa nefish khona uto understand esikolweni lokusho ukuthi la efishini kunetithako tsite letisitako ingqondo ngandlela tsite. Yabonga. Okay ngicela kusasa umlaleli angathi noma umfundisi khona phona ngikhethe kuphana ke angisazi ngumlaleli selayinini sakumula ngona sawubona. Yebo baba unjani? Siyaphila sisi unjani wena? Ngiyaphila baba ngikumathapha mina. Wakamngoma eTulu Sibongo baba. Yebo dlakadla. Yebo baba bengicela kubuta Nkosi yami. Lana ngithatha amaphilisi e-depression. Manje sifika nini lesigaba sokuthi sale uyekela ngoba mina nje kuyenteka kimi
ngiwathethe almost 3 years nase bathi nje bafuna ukunqamlisa kuphindze bethu sekubuya ukuthi mbo le depression akusike ukuthi kumbe ngahlukubedeka emuva yini but nyalo nje empilweni ngi right konke ku right nemali angisi-stress ngayo but nje umoya wami uyakhathatheka ngaso sonke isikhathi egcine kufika naku lokushiwo ngibabe ukuthi uzucabanga ungazi ukuthi ngakhona lokwendako. Okay. Siyava tsatsethu. Ngibuta ukuthi ke lisito ngabe kumbe songachubekele embili kanjani nangabe nje always nyalo nje still solo ngiyawathatha amaphilisi e-depression ngaba ngiliphi lisito lengalenda ukuthi ngigcine vele ngibuye kahle engqondweni ngoba vele kahle kahle na usebenzisa amaphilisi e-depression kuhle ukuthi imbonje ungasathi lokuthi sokuchansulwe yini. Okay, sikuvile Dlakadla utasilekelela babe Khumalo. Mzilikazi into ngolihle. Dlakadla angicale ngekuthi wenda kahle ukuthi emaphilisi uwadle and kusiko kahle ukuthi emaphilisi uwayekele bangakasho bodokotela ukuthi wayekele ngobe kunetindlela baye batibuke leti badinkhomba ukuthi so ngawabeka phasi emaphilisi and siye sikukhuthate ke lokuthi noma uwadla kepha ke ukuhlanganisa nalokuthi uhle uya for i-counseling noma lesikubita ngema therapy sessions kumcoka kakhulu otherwise asikhuthate ukuthi labo labakucwaningile bangakasho ukuthi songawayekela bese soyawayekela uyaqhubeka uwadle. Uthi-ke angenda njani iqhubela phambili mhlambe kukhona nalokuthinwa phela entungwa ukuthi solo ngangincinyela nje ngangincinyela ngiyawuphumula nini. Yeah. Kuqhubeka simelane awadle lamaphilisi kudalwa kwekuthi ngesikhathi bamhlola bakhanze ukuthi umonakalo uhambe esigaba lesingakanani. Okay. Njengoba noma uphethwe ngumkhuhlane bathi kunathe 3 wemalanga 5 wemalanga bese kubana na ingcingwana ke lekayithinzako uthi uright la kodwa solo kukhona lokukhathatheka. Lingaba kudzingeka etandleni lapho ke mfundisi. Likhambi dingaba khona tandla kodwa kukhona likhambi lelinye lekuthi akathole kwelulekwa ngoba kwendeka lento lemkhathatako uthi uright ngala ila celeni kwakhe nje. Okay. Ngicela kuthatha umlalelo selayinini sisehlelweni 2406 1010 utaba munye noma babili singakagoqodi ihlelo uthi ngendeka lento ila ilapha ifuna ngoba solangwasho bogogo ingake suki lolobangela le stress ngeke sihambe. Angisasa umlalelo selanini siyakumela ngone ehlelweni sawubona. Yes Vivi, yes Mkhaya. Yithi abantu. Yithi abantu mfowethu. Usumla akuvusele, avusele umfundisi Mazibuko, avusele naKhumalo. Umntungu umzilikazi kaMashobane umbulazi noya bamkhanyisa. Yebo ba. Nine lena sungula nelive laseZimbabwe sinalo ngani awunemba labekho labahle njengani bomntungu. Uthi umuntu akabude lapha kumntungu kwekuthi akwendeki invele kokuthi lengcondo lokuphazamiseka kwayo nje lokhazi usigcina iphazamiseke ngayo kube kungilokusukela emoyeni ukhazi uthi lesimo sicalele emoyeni sesimane sesuwela ke nala ngcondweni nje bese ngephetha kezeli inkosi yami ngekuthi ngithi maye imcoka lenzaba lena yengcondo nami nje ngidawule ngisankalanga njengoba agcizelele nemkhaya wami ihlabathi njengoba bagcizelele kokuthi imcoka njengoba nje nelibhayibheli na ubuka kubaseRoma 12 verse 2 nje ngiyathanda lapho khona likhuluma ukuthi akuguculwe inangizana athi umpostoli Paul anikelana imtimba yenu kuNkulunkulu bese nigucula lesimo sengcondo ngoba kuzukhona kunikela lo mtimba kufuneka kube kucalele engcondweni lento yakhe ke engcondweni na paragraph 8 we preamble the constitution uthi kuba khona constitution kusho ku progressa ku march forward progressively shothi with a change attitude change mindset change opinion lokusho ukuthi vele engcondweni tinwathi icale khona kuzothi igcine tiphumelele sidinda ngekuphumelela ngiyabonga Vivi. Siyabonga kubaba Mbethe
anginike wena Ndungoleli ngidabe senginika umfundisi uyelo tasasivalela umnyango ngidlakahle. oh lolo phuma ngumbethe Mbethe siyabonga Mbethe. Umbuto wakhe uthi kungendeka yini kuqale emoyeni bese kuye engqondweni. Kungendeka vele kuqale emoyeni bese sekuya engqondweni. Kune mental disorder noma kuphatheka kwengqondo lesikubita ngokuthi OCD, obsessive compulsive disorder. Kungaqala emoyeni ngethi ukhanze ukuthi kukhona kumbe lokwendile lokuviolate indlela le umoya wakho utrainwe ukuthi kufuna ukwende noma ungakwendi. Lengathi pheceledi isono. Ukhanze ukuthi noma sozivumile sathethelelwa but salo uobsessed lokuthi ngabe sithethelelwe yini. awethembi Noma ucolelwe yeah khanze sisogcina ke sekudisturba engqondweni vele ngalokuthi wahlala ucabanga nje ukuthi ngabe ngicolelwe yini, ngabe ngithethelelwe yini. Kufanana nje nanoma ukhube umuntu wahamba wayocela licolo kuba ungahlala salucabanga ukuthi ngabe ungithethelele so kungagcina ke vele kuku-affecta nasengqondweni. okay manje ke kufuna siphetho sakho kube yini ngona ngabe nje lo muntu solo akethembe nje ukuthi vele waqolelwa ngoba phela wafa Jesu ofela ngisho nalesitawudenda lesingadadi sasingekho ndaba zibo kodwa wasifela uyasho njalo safela mfundisi Simelane lokuta kukukhulula lwati nako lokuta kukukhulula lwati kokuthi njengoba ngende sono siyavunywa kuNkulunkulu uthi tene ngeNkulunkulu ngalabavuma sona lolo lwati lutakukhulula uthi tene uNkulunkulu ukuthi ngikhulume navele ngixolise kuthi vele uyavuma akavumi ngoba uNkulunkulu uqonzene nami kuthi mina angente ingxenye yami kuthi ngitithobe ngiqele liqolo futhi ngiluqele ngekweliqiniso ngingaphathi lesemehlweni. Uthini ke emva kwaloko ngoba nembeza uyaceceshwa nembeza uyatrainwa ngoba lala kuthinzako umndungo ngokuthi kuya ngekuthi ukholelwa ini laba be sociology bathi kunetinto leti basic ku society emangweni lesiphila ngato letifaka lokona lokuthi lengolelo ngikholelwa kuphi mina nase kwenteke lokhu ngekwenkolelo yami tinto ngitiphatha njani ngiko ke ngithi indzaba yelwati. ngicela usivalelise mzilikazi esikhathi sethu lesesihambile. Vele imlalelo ekhaya sijabulile kakhulu kuba kanye nani hlelweni Dr. Mazibuko sijabulile kakhulu dokotela ukuthi sibe ingcenye ya lomsebenzi yalomshikashika le inkosi ikunikete wona eveni la kaNgwane nangaphandle. Siyagcizelela nje kubalaleli ekhaya ukuthi njengoba siyinaka imitimba yethu nengqondo yethu kanjalo nayo asiyinake. Ngiyabonga. Amen. Siyabonga Simelane, sibonge kuwe mlaleli, sibonge kuye umfundisi lapha ukuthi asihlonipha bekhona. Asendeni konke lokusemandleni. Simelane nginesiqiniseko na ingqondo ingaba ngilephilile. Udakwakha inqumo letifanele. Awunawutifaka awunati lenza nje yekuthi sibheka ngala sewubulele lo sisuluka sibuka lelo shothi ingqondo ayikho endzaweni yayo. Nalawo mlaleli mfundisi Mazibuko nemfundisi Khumalo lami libito ngemvelo kaSimelane sibonga kulohlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo
inkosi nayivumile asihlangane evile litako ngesikhasikile sifana nako bese ukwenza ke yengqondo kusinayo ingahlukumeteki. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo.